Nazlı. Hatice muhayet olunuz, babanı bekleniz. Selamun aleyküm. Gireyhan. Öyle. Hanım. Selamun aleyküm Hatice. Selamun aleyküm. Riyan ablası. Selamun aleyküm. Ne tutarca söylediği gibi. Тебе вода есть? Какое? Elmascı. Только этикетки в автобусе. Babası. Флеш. Ervin ağa selamun aleyküm. Кондактив. Что там? Dano. Yok. А ну-ка. Yok Dan. Dan yok. Тут izin ожидайте. Ничего, bir zaman degiştir ki oldu. Pampersi jmen aldım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Sıdıka. Так, тук. Aliye. Al. Neyse bu kadar Öyle. vereyim. Aha. Doldurup Все. katarırsın. Anladım. Doldurup kaytarırız güzel laf. Yok yok vakit olsun. Doğru. Boş olmaz. Doğru. Anlamında baksanız, kalsanız. Еще маленькая есть, ну вот такая большая бутылка, и там немножко есть. Еще вторая, и еще одна есть. Мы не едем, а идем. Мы едем. Солнечный, да. Мы тоже лень было туда каждый день ходить. Да. А мы там каждый день сидели. Музей пошли военные. Мне нравится самое великое. В компьютере. Нет, мы сейчас Selamun aleyküm. Yeah. Hatice'nin elmas çipsi pek seviyorlar öyle kızım? Hatice pek seviyor. Denize de. Dan biz kısmet olsa denize varacağımız. Dan camiye kısmet olsa bugün varacağımız galiba. Şimdi biz geldik Delfinari'ye öyle kızım? Sen kamerayı резко çevirme kızım. Yavaşçıktan. Oldu, hazırsınız. Так еще рано. Он там море, по-моему. Шляпа в купальниках кидают. Блин. Динозавр будет. Там еще динозавр будет. Hatice, durun da. Hatice. Hatice kimin de?
Duram da. Ke Hatice'ye. Hatice'ye. Duram da. Avarı? Avarı? Kasım mı? Ha, çok vaktinde alır. Saat oldu değil mi? Akın saat. Saat 10, наверное. Baban da çok dinozor var. Baba Yuranda. Sen sonra avukatlar daha var. Av balıklar taşlarda bak. Сказали не трогать. Не трогать. Нельзя трогать. Видите? Написано не трогать. Что такое? Хорошо, не трогай. Так, 5 человек нас потом. А они потом придут. Тими, ома. Тимя, Тимя. Саша. Саша. Короче, все любят. Сюрну санда. Смотри, мама. Вот кот. И вы одна? Нет, так. Раз, два, три, 4. Delfinariye öyle kızım. Sen kamerayı резко çevir ya kızım yavaşçıktan. Pekiştirmiyor ama kızım. Biz bugün geldik Gezlev'deki delfinariye öyle kızım. Balıcıklar bakacağız nasıllar yıldaylar. Bana bakar kaysı balıklar bunda var. Ben bilesem pek meraklı olacak. Şimdi sen çıkaracaksın sen kızım. Bir dakika çıkar. Ya bu balaban suyu. Yandaki Yunus balığı ama balaban suyu bilmeyeyim onu. Dur da geri kandabında babasının. Elmaz'ın Hatice'ye. Geri de kandale. Korkuz Ali almasan vuracak adam. Çok mu da? Kadar bilmeyen Zeynep. Bakın. Adam şimdi tutuyor. Bitti.
bir yer kalmadı. Erkekler olacak. Çıkaran daha gerek nasıl? Abi gerek etmeye. Olsun çıkaracak abın için değil ki mi? Ну да, надо bir şey yoktur. Sen daha o sınıfta meselesi sınıfını çıkarmak. Siz mi çıkaramsınız? Siz görünmeyeceksiniz. Anda beyaz balaban minunlar unutma. Görüşecek kız kamerayı. Nasıllar elmaslar da şuraya yaklan, şuraya yaklan. Elmas. Nasıl vermeyin sizi çıkarayım kızım. Bana gel. Gelikan pek bir geldi. Wow. Yerine gelikan çıkarayım, o pek bir geldi. Ayıptı. Yürümeye olmay, şimdi başlanacak programa galiba. Bakınız lazım bunda balaban balıklar. Gördünüz nasıl onlar bir yaldaylar öyle kızım? Bir yan yana yaldaylar onlar gördün mü? Bak nasıl olsun. Bak maşallah. Topraklayacaklar, nasıl havuz toplarına vuracaklar. Bak nasıl o anlamadım. Anda suyun dibine kırıyor bu taraftan çıkıyor öyle. Ara o topların arasına geçecek. Yoksa onlar iki dünyası. Epey bir yer. Ana bu iş anlamadım. Bu var izler bundan bu var oldu. Niye anda var? Bu tarafa. Niye asaplayacaklar? Toplara vurur. Birikan. Birikan bak. Sen balıkçıkları beğendin. Güzel yaldaylar. Pek beğendin öyle. Şimdi ben bakacağım. O Koreyan'dan. Hepsini Bana o nazar bu. Nazlı. Nasıl? Hep toplarında basketbol atacaklar top. Onunla karşı. Top atacaklar. Top atacaklar. Ne güzel maşallah. Bak. Çıktı. Bugün Nazlı'nın sınıfı, bugün biz hepimiz toplanıp Delfinari'ye geldik. Kezlev şehrine öyle kızım. Ne için? Bizi de ıslatacaklar. Ya hanım bizimkiler hepsi bunda dedi yok. Yarısı adam olma bak. Kurcum yani. Aa yarısı. Kapıda oturacak. Эрвин, сейчас они будут так прыгать, вон те мячи будут бить. Вон тут кольцо будет гол забивать баскетбольное. Ervin anlayın. Вон, gördün mü? Anda da biraz karanlık. Anda da biraz karanlık. Grup var. Bak abla, su yapıyor. Şey. İçeride. Selam aleyküm kızcıklar. Siz kit sözünü bilmeyi kanatıldı. Nasıl olacak? Evi varsa bakarıq luğatta öyle kızım. Yanında razı uyular aşamak ben bilmeyeyim. Şimdi sökmesinler sizi. Yok.
Başlanı. Kirikan pek beğeniyorlar öyle Kirikan. Bak. Kirikan bak bana balacığım. Sen beğendin öyle balıklar, balaban suyları. Aa, Bak sen onu oturma öyle. Aha, şimdi balıklar gelecek. Buna bizim takım öyle, Karaçul takımı. Niye? Göstereceğimiz sebep şimdi programmalar başlansın. Biz çıkaracağız. Başlansın şimdi biz çıkaracağımız her şeyi. Otur bu diye. Bak. Kirikancığım bak nasıl balıklar geldi bak. Şimdi başlansa onlar bakacaklar. Mutlu başlar. Baştan bir yere de öyle. Biraz şimdi ikişer başladılar gezmeye gördün. Yaldamaya doğru gidiyor. Bak başlandı. Öyle dediler da. Şiir de aytacaklar da balıklar. Yıklayacaklar bilmeyeyim ama. Ne kadar balığa oturmuş? İzzet. Yener. Yavaş gidelim. Balacıklar şimdi hepsi merakla bekliyor öyle kızım nasıl? Niye olacak? Nazlı kızım biz birinci kez geldik böyle yere öyle kızım. Ama galiba güzel olacak öyle kızım. Şimdilik biz pek beğeniyoruz öyle kızım. Kim? Balıklar şiir aytacak. Kirikan ne oldu bugün oturmaysın sen? Şimdi başlanacak başlayacaklar yıldırmaya yavşar. Pek doldurdun yoksa. Pek doldurdun. Doğuktan da şimdi balıcıklar başlayacak yıldırma, babam sırlar. Sen babayı yakşı tut. Bak. Anladın? Чтобы не кинулся, видимо. Селфи. Anladın? İşte ne dedi? Çünkü burada olacak o hayvanlar, balıklar. Самое высокое.
никто не представит. Это настоящее искусство. Дикая смесь спорта, танца и акробатики. Прекрасно! Блестящего! Давай, Алекс, нет, вставай! Молодчина, Алекс, настоящий мастер! Блестящего! Похоже, у меня получается. Алекс, смотри, я тебя нарисовал. Нравится? Похоже, Алексу не понравился мой рисунок. Ой, смотрите, ему стало плохо. Надо что-то делать. Зато я вас как Лилия. А где güzel Sallanmayıp oturunuz. Sırada olmayıver. Sallanmayıp oturun. Bak Hasan bu topu alacak gelecek. Yerinde durmam size. Olmay durma gerek hak olmay. Bak gele bak. Bak Yavaş ol, korkun kaçmaz. Sallanmaz, yerinde durun. Yavaş korkmanız, bir kimse bir şey yapmasın. Olmay sallanmaz, sallanma. Ой, yavaş saklı olun. Kimse yerine kalkmaz. Быстрее, быстрее! На перегонки с волнами! Наши молодцы! Друзья, давайте поддержим наших героев еще в этом прекрасном танце!
Ты решила спортсмене попозировать? Но мне кажется, тебе пора домой. Что значит нет, Алекс? И что нам с ним делать? Забыть мозг и брюка. Ну все. Нет? Что теперь? Сала или сала? О, хорошая идея. Попробуем затянуть Алекса. Ну-ка, давай, тащи его. Укусил его. Ну, слухаю, ну, настоящий пикник. Алекс, Алекс. Давайте попрощаемся с нашим героем. Алекс, до новых встреч. Побережье. Мой, спасибо тебе большое. Это было потрясающе. И я надеюсь, что ты научился чему-нибудь, и теперь сможешь увидеть море другие и перенести на холст. Друзья, а вы как думаете, на этот раз у меня получится нарисовать море? А вот я сомневаюсь. Мне кажется, чего-то не хватает. Может, тебе все-таки стоит попробовать рисовать яблоки и кувшины? Нет, Моль, я очень хочу научиться. Ну, хорошо. Я постараюсь тебе помочь. Прислушайся. Это шум прибоя. Это плеск волн. Это голос ветра и свободы. Посмотри вокруг. Через бушующие океаны, через экватор и меридианы, через тропики и ураганы ты увидишь удивительные в своей красоте таинственные земли, острова, утопающие в зелени, прекрасные лагуны, бесконечные, сверкающие дали неизведанных земель и, конечно же, фантастических обитателей. Они спешат к тебе. Встречай. Она тут турмаумая, она тут... Встретимся вместе! И жизнерадостные! О, это сильные морские котики! Потрясающий, тульский и обворожительный зайка! Давайте поддерживаем! Tutki kalay olar, şunu da gelecekler. İşte durmasınlar derim. Tutun onu. Otur yerine. Bak bana kendine. Bak söyleyip duruyor, durmanız. Bakarsın denizde bak. Sallanmanız, durmanız. Но поспешим за ними! Встречайте! Bak işte. Bak. Durmanız bakınız, anlaşıldı?
свою половину. Вот так. Как только Канелия возьмет мяч, вы становитесь поближе, вытягиваете руки вперед, так, чтобы они увидели, и ловите мяч. Запомнили? Отлично. Ой, готовы? Бросайте! Прекрасно, но вы поддержите, дорогие друзья! Нет момента лучше, чем перенести это на бумагу. Прекрасно! Какой же у меня получается? А что скажет на мою картину Канелия? Друзья, ну что, нравится? Похоже, Канелия не нравилась моя картина. Ну ничего, я еще успею нарисовать шедевр. Видно, наши зэки так прекрасно смотрятся. Эти яркие кольца. Ваши аплодисменты! Мне подадут улыбку настоящей живописи. Ведь морские просторы всегда завораживали и восхищали человека своей невероятной и чарующей красотой. И сегодня наш артист попробует передать в краску все великолепие морских просторов.
отражается свет в изумрудных волнах, как полыхали корабль, и таинственно поблескивают во тьме жители глубин. Это оттенки яркие краски невидимы и тайны скрыты наших глаз. Ну и последний штрих для нашей потрясающей картины. Невероятный шедевр Гамбери. Друзья, я тоже хочу. Дайте мне волшебную песню. У меня получится! Ну и какая же картинка без забавного танца! Только любовь достойна воплощения и должна быть запечатлена в веках. И самые теплые воспоминания. Ну что ж, а сейчас я хочу предложить вам провести аукцион. И логом в этом аукционе, конечно же, будет вот эта потрясающая картина, написанная нашими прекрасными художниками. Расскажу вам правила аукциона. В аукционе участвуют только взрослые. Каждая ваша поднятая рука будет обозначать, что вы поднимаете ставку на 100 рублей. Ну а стартовая цена этого, не боюсь сказать, непревзойденного шедевра будет всего лишь 200 рублей. Ну что, дорогие друзья, если среди вас герои достойны этой картины, если у нас первый президент 200, отлично, еще желающие. Итак, только взрослые. 300, прекрасно, 400, 500, браво, 600, наконец-то, леди пожаловала, так, 800, простите. Итак, 800, девушка, браво, 900, о, 1000 у нас настоящий дуэль, 1100, конечно же, 1100 раз, 1102, желающих больше нет? 1200, браво, 1300. Ух, как жарко. Друзья, давайте мы, наверное, поднимем ставочку. Ускорим процесс. Вдруг добра нам до сих пор. Теперь ставочка будет у нас исходная, скажем, 300. Как вы с этим справитесь? Итак, мужчина 1300 раз. 1302
Желающих больше нет? Ну что ж, друзья, 1303! Ура! Поздравляю нашего победителя! Вашу картину вы получили после окончания нашей шоу-программы. Поаплодируйте вместе победителю! Ну что ж, друзья, мне преподали его. Теперь и я смогу покорять сердца своим творчеством. Ведь я так много узнал об этом прекрасном и чарующем мире. Мой юный друг, тебе еще многому предстоит научиться, и я снова приоткрою тебе завесу великой тайны морских глубин, чтобы ты смог старательно перенести на холст красоту настоящих повелителей подводного царства. И вот они спешат к нам навстречу, чтобы подарить феерию морских глубин и настоящую водопадный круиз. Встречайте, черноморские дельфины!
всегда глубокое молчание бескрайних морских просторов нарушает непонятный, ни на что не похожий звук. Оказывается, это песня о величии и бескрайности океана. Слушайте внимательно. Что не то, что не так? Кажется, я догадался. Друзья, кто-то из вас не аплодировал? Все вы вместе! Слышите? Ну а теперь все вместе ловим этот ритм. Наши
самого понятки, каким его вижу. Любите его, рисуйте, переносите на бумагу. Ведь каждый из нас в душе живет любовью. Когда стихи разыграются, когда вздымаются моря, а волны в небо поднимаются, степей срывая горя, сквозь лес и преград, через толщу воды проскользнут. Дельфин, не требуя наград, на помощь человеку придут.
geldin Elmascığım? Elmas bir geldinsin. Hayır. Durunuz ben size böyle. Aha baseyne yunacağım. Nasıl tayga? Nasıl bekliyorsun da? Evet. Sağ olunuz. Nasıl bunda bak. Dur nasıl olacak işte böyle. Вау, павлин. Çok güzel var. Ну, говорю, баллара интересно было. Ой, она горда, sen soruyorsun çok интересно. Korkuta ballar. Şimdi var tutar kollar ato. Oo ana. O nasıl onlar tez yürüyorlar ha? Tak, men tak anladım. Biz 2 dakikada mında çıkacağımız mından öyle. Lenora. Опа, опа. Наза. Ого, какой длинный. Хана динозавр. Балам. Такой длинный. Oo nasıl vчера. А ну-ка pek aşkımanız. Nazlı söyle onlara çarpmasınlar. А ты с группой, да? Я фотограф, делаем магнит. Вот это там Фотографируем доски. Кому нравится, может покупать обязательно. Вы спросите у кого-то, если кому-то будет интересно, мы фотографируем. Nazlı Hatice. Hani bizimkiler ha? Aa, bunda elmas. Hatice'nin de çaptalı. Senin bunda için bu yumurta öyle kızım. Aa, sen dinozavr oluyorsun. Siz dinozavr iki çocuk. Bu en yaramazsın. Я ж его не узнала, кто это кричит. Адель Мадана. Linura onlar hepsi degişti. Sen fark ettin. Bu dinozavrın adı Adil dinozavr. Yavaş Adil. Odam Nazlı. Nazlı. Hanıdan bir Nazlı. Hanı Nazlı, hanı. Nazlı ben hanı seni arayayım. Сердце не получил. Ой, ай yavaş. Bakın ıskında. Niye göstereceksin? Nazlı handa. Emran. Niye kızım? Tokta. Nazım yanında varayım bir şey gösterecek Hatice'ye. Hatice bunda kum var bak. Tokta bunda oturak. Son anda vararıq. Gel bunda. Oy mana elmazcık dinozavrikini ağzından çıkar. Elmazcık, elmazcık. Gel elmazcık. Bak dinozavrın ağzında ya da yılan bu ya da kim bu? Ajderha. Adilhan'da kesin oyun. Hatice edip. Vay küçük dinozavrçıklar bunda öyle yumurtanın içinden. Hana? Yumurtanın içinden küçük dinozavr çıktı. Дитя, спаси меня! Глотает он! Да. Ya elmazcık handa.
Elmas gel Huma, Elmas. Elmas, Huma gel, Huma, Elmas. Hadi. İşte bana böyle bunu biz aşağı. Думаю, что возле тебя грабельки, зайчик. Грабелька. Hatice. Siz ne? Siz dinozavr yaşadı? Я тоже хочу с вами. Merci прокатнуться. Ну, дайте мне. Yok, nazı yapma öyle. Yıkılırsın. Abi dişlerini iyileşirsin. Она меня достиг. Hani baban var sor. Ahan Elmas. Elmas ada içinde dinozavr. Hatice var söyle babam marojna alsın size. Dondurma. Elmas. Elmas dondurma. Mince. Yürünüz. Yürünüz. Vay nasıl balaban dinozavr. Mına. Kaysa bu? Ha bunları da gördün mü Nazlı? Bilmiyorum başka yere şimdi varacağımız camiye galiba varacağımız. Son varacağımız Dandiyanızya galiba. Yetiştirsiye konuşun gerek bugün gerek çıkmaya ateş. Ona bak bu başı tamam. Onları hepsini baş salanasın. Geliniz geliniz. Şuraya bakma. Yapsa kaçırar. Hepsi olarak hıçırasam. Hepsi hıçıra. Yaxşı sağ olunuz. Sağlık ne kalınız. Mana Emran geliyor Emran. Kanday seni dedin mi? Не за кустиками заханdır. Нет. Annesini gerçek Naz'ın kepkası Kalaska'da. Biz похожи по Lili mi dedin? Kimi? Nazlı'yı? Кага. Hanım bizim Lili mi dedin? Как и всем жарко. Да, да, иди так, чтобы сверх больше, чем другие. Hanım bizim Lili mi dedin? Көрмейік Лили Медатовна. Elmas Jackson begendin sen bu park pek. Nasıl dinozavrlar korkunçlu edi yok? Yok. Korktun? Yok. Korkmadın? Bu arada шевелились, как Sallanaydılar öyle halim. Sallanaydılar. Bilmeyeyim Lili Medatovna'yı bekleyeyim. Emran sen ne dersin begendin sen parka? Öyle. Korkunçluydu dinozavrlar. Korktun yok? Maşallah. Mulkun sağ ol. Öyle şey sorarsınız siz. Ya Linura Hanım. Linura Hanım karak giydi. Bir şey görünmüyor. Ne kadar sıcak bakar. Niye sen aldın babası göster? Nana. Öyle gradusik Termometre. aldın. Hatıra olarak Yunus öyle. balık ya.
30 gradus sıcak aşkım. 30 kaç? 30. Güneşte yoksa? 26. 26 gradus. 26 öyle. Salkında. Su bize gerek olmaz. Su. Su. Su isteyimiz. Su. Bana şuna. Niye Nazlıcığım söyle? Şimdi camiye varacağız. Сейчас как должен был купаться. Долго собираем. Он уже на море плавает. У него планы с утра плавать. Так он плавки, я уже. Ему уже и дельфинарий не надо, и динозавры, все на море. Hanım benim geri hanım. Bana gelirsen. Gelirsen gösterelim. Hanım benim babacığım. Geri han. Bak ana kaya. Uçer adam dedi. Avtobusa gitti. Diyorum. Gördünüz ne kadar çok adam. Büyük onlardan öyle mi babası? Hepsi dinleye buyuruyor. Diyorum. Bunda geliniz bunda. Geçiniz. Ha, bunda yolu geçiniz bu taraftan. Огнем пахнет, огнем, машина же yürüdünüz. Ha? Yürü camiye gideyim. Biz İlmazcık'ın camiye gideceğimiz öyle kızım. Ana bak. Ondan berilerden bu tarafa bu diyeti. Ama çıkıyor. Sıra girdim ya. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Hanım benim Nazlı. Nazlı. Seni. Еще тут такой. Это ходы попал. Caminin adı ne? Cuma Cami. Bu bilirsin kaysı camiye? Cuma Cami doğru. Gezlev Cuma Cami. Gerihan основаны görürsün diye. Gerihan onu kurgan edi. Gerihan vaktinde 1552 senesinde kurulgan edi. Bakınız nemde yazıyor. Gezlev 1552. Devlet Giray Han'ın Gezlev Cuma Han Cami Şerifidir. Cami Şerifidir. Sen bilirsin kaysı Cuma neye benziyor? Aya Safiye Camisi'ye benziyor. Esine kırmayacaksınız. Gerek olan karşıkasını çıkarmamın daha sen. Caminin karşısında. Yeşil suyunu alacağım. Ben bundayım. Geleyim. Семен Барель?
Сядьте, пожалуйста, с этой стороны. Почитаем, до отсюда почитаем. Эрвин. Şu oturunuz, şimdi sonu okursunuz dualarınızı. Hatice. O camiye kirgende öyle gerek kirmeye. Otur yavaş dinle. Selamun aleyküm dinle. Büyük onlar. Aytınız, kadan geldiniz? Büyük onlar. Milli mektep. Bilemiz. Хамджами. Давайте почитаем дуа, чтобы был берекет в наших домах, чтобы был берекет для нас всех. И почитаем суру Аль-Фатиха. Кто знает? Давайте. Давайте. Альхамдулиллах. Подняли руки, hepsini say. Альхамдулиллах. الذي أعطى لنا الإسلام. الحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بروح سيدنا محمد الفاتح. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Читайте все, кто может. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Они пока в земле, скажем так. Но некоторые из них будут лозы. Видели? Hatice oturun biz sizi çıkarayım. Это не объяснительно. Mas кем это? Вот. А что надо? С кем это? Так хочется услышать вопрос, но как ты вопрос. Я за это. Плохо. Я удивляюсь, считаю, удивляюсь. Мани Рахим. Раби Лямин. Рахмани Рахим. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. O, Tina, zebras, kepkaları. Şimdi yanında yeter mi? Ne yiyorsun? Ana dilinde. O söyledi Kazakça. Bu senin? Yok kızım ben onun için çıkaracağım. Gördünüz? Nasıl? Yavaş çapkalama, sırası olmalar çapkalamayacağım diye.
En eski cami gördün mü Asnudulbir kızım? No, kızçıklar, balaban kızçıklar yani camiye kirgende böyle giymeye gerekler. Hatice. Olmay çapkalma şimdi su geredi. Gerek mi? Çapkalamanız. Rahmanirrahim. Maliki umidin. Yakin nabudu yakisli. Eki asratu. İhdina sıratal müstahim. Sıratal lezine enamte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Velidalin amin. Gördün Nur ablası? Gel bunda Hatice. Yavaş ol çıkın. Oturayım sana. Yok abla. Nazlı yanında biz gideceğiz. Handa. Denize! Hatice handa gideceğiz biz. Havası pek sıcak kızım öyle. Biz şimdi piştik doğrusunu arkanda. Где-то там. Ama yer pek meraklı. Cemiye vardı. Haşin denize ise varacağımız. Bilmeyeyim. Hani denizin var mı? Denizi var mı? Deniz barajı da aşağıda girip olur. Bilmeyeyim. Şurada onlar içimi aşama istemiyor bakalım sana. Şimdi denizi var ha. Leyla. Öyle. Babana. Bizi de şu babamız siz. Ты не пойдешь с моим бабой туда? Biz şimdi avtobüsün gideceğimiz öyle. Lina. Denize gideceğimiz öyle. Anladım. Denize gideyim. Şimdi biz denize gideceğimiz. Aman endi uzaktan bak deniz görünüyor. Bak. Uzaktan deniz görünüyor balaban. Hana. Ötesi görünüyor. Mama, denize geldi. Sen avtobüsün al. Abla tut kızım. Mana. Sen nasıl pisiyor? Aşağımız girsin plавки. Biz yunmayacağız. Biz de buraya çıkarız. Ну не ерунда. Hepsi de onların ardından. Yani bunda çıkarma. Ya ne yapma? Sakın da su. Sen getirirsin. Bak. Ver gereken ver eline. Nazlı uzaktan mendin gitmiyoruz. Перекан.
Oldu yeter söndürey kamerayı. Söndürey kamerayı. Ma sen söndür ve bu yanda. Seni alayım abi. Kana. Nazlı. Nazlı. Bakın. Kana. Nazlı biz kıyımında taşlar toplarız. Вот аквариум мне переположился. Интересно. Ana girip Bu tarafta gezdiği şehir, bu tarafta sağ şehir. İşte bu tarafta sağ şehri, Mavi paketli. bu tarafta gezdiği şehir. Gerehan, 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 Begenden. Ana tilini балачықларның sevgi aşılamaq. Ana tilini kulakları alışsın. Ular evinde, internetten hep ana tilinde videolarını baksınlar. Kulak alışa ve балачықлардан kolay laf etmeye başlayırlar. Ana tilinde laf etmek utanmak gerek mi? Bu Kırım Tatar tilinin bütün şiveleri o bizim tilimizin baylığı.